Jeguswa jewo Ghana mant busumi mu na Adom TV yewo adawoye wonim sa Adom TV ha no amamre ne amane edokwo ye de hyehyew na ya sesi Ghana busumi mu enye Ghana busumi krampo no sane ye de amamre ne amane no ejawo ne yera Ghana busumi mu ya isa Ghana busumi mu ye be ma ofia ye hwehwehwam ofie be ye de what you say ye be ma snacks the ingredients snacks sani abaye no intina ha ene wo ha ba wo sa wo di sua sa ne de ye kwa atwomo me na makwa baba ahemfie ha ne nkonya no na ase ahemfie o ma sese ahemfie nkonya nche e su we sa na wompo mu tesen nyame adom na nom ne twedi ampoda so kura ye mu ene wo se ya atwomo ho bacha yesu sa ya tidin ne sa wo ne ye ka atwomo mpo e den ye di esam ene ye okay okikane amabomu na wenya wa Achormor no nti eno na ye ba besua niama okika bomu wo di benya Achormor no etisa no dia ene dia nsa na obi pese o ya Achormor ofie a wo de be ye esam ye milk nutmeg sugar salt okay oil and baking powder okay and margarine na say kakra nhye de nim sa dabi kra we no yema nkwala nim din sesen ye see some milk nutmeg sugar nchine ya nwa na bia o gas na akopot bi we wo kopot abeto bi di e do ade problem enti ye nko sa no e be ne se be ye hefo aduane potin and a snack for the whole Ghanaians yeah obia to me ye enti ye ni baby potin e free okay enti no wo fa we someone na we ye gine na ye no to me ye ja before be sha ase no be sha wo rubber wonni bia obetimi awuru nsa ma wuru mi nsa di ba mehye na wa fa measuring cup 1 cup 2 cups awa fa o sugar no sani a wo pe no sese eye bebre obi wa da num ya ni do enti sani a wo pe no no ko he ko fia mpedu na num ya ni do obesam ye odi agum ba wonye ni bebre awa fa o salt no so nchen kakra bi ya go nya bp nchen kakra bi ko na nanom da ase nice enti before no o dry ingredients no nyama na awo no wo be mix ni nyina together wo de ni nyina wo be ka ni nyina abom baking powder nso kakra bi sane e be ya wo di gu oil ni mu a e be to kakra na ya fire nutmeg no na ano so watwi kakra bi e di egum owie ye no obeka ni nyina abom wo mix no owie a na odi o margarine no so kakra bi enye bebre kakra bi okay egum ano so owie a obeka ni nyina abom abusu Achormor in the system Achormor na na eguso ye Ghana man ye chechewo snacks a wetimi idea ma mmofra na didi bo fie om free school ba oye ni say na eja what the drink bi we be che juice di bi aboso amomo Achormor Ghana aduane Ghana ye wazo ye say Adom TV to ha mo say margarine ye ketua bi ne wo mu esa say ye bebre na wo de wo milk no so kakra bi agum obi a onim ye nden so be fa milk ni bebre ba choani ani modafo no oh we ye nyina answer birthdays you or we say ya wish mu nyina no pay me the Achormor mama's birthday present ai birthday me fama Achormor Reverend Ohemen Boache
daddy eda Presbyterian safwa no won kokko daddy enya 85 years nyame enhwa pa da o ma nkwatenten a ahodi wom 85 years anope da me ma wa Achormor enu bi ne ye studio hey fa show how far Reverend Ohime Boache nyame enhwa we pa no ma nkwatenten ahodi wom Sir Thomas enso so Republic Academy ani Cooper and Trauma season 7 year we ya we di second the manager no Oko Republic Academy where say no a creative art teacher or no obuan kwala more talent penji into Sir Thomas happy na Richmond wo mama birthday ne me na ye wish you mo kamade Achormor na no pemede chemo into happy birthday nkoma Sir Thomas Oma nkwatenten a ahodo in fact ma so ukran nsuo bu ni nsuo begum ana Pachai. Okay. It is Thomas, happy birthday. Happy birthday from all of us. Yes, here, child. Now, more Achormor back in the studio. Hire me. Abe. Oh, Achormor ho pampan. Ya chechi omo ba. Enti mpacha unsuo no so unya be ni kakra. Okay. Ese say ye bebre. Nti di begum kakra te wo benya consistency na wo pe no. Na anwa no uye nyina na waso a edo ana we ye saucepan no asenye de nti kakra bi ye sausage a ebe ye nti ye be mix ye nyama na ewie ese say wo mix wie nso a ojase yo ukata so kakra bi for some time nti wanwa no be ye hye no na we nso aye ready na eno ani say na etu kakra enti Adom TV so eni yeguso Ghana manti ye Achormor no sensuo no de gum kakra sa okay ya ni say ne be ya sugar ni salt na odi gum no ni nyina be na ni na afra yi na nkojina fa afo ka mu awote nchene wo ka mu awote atichi ye ka fa yi pa okay what is a Richmond on fa birthdays ni hukie na ye wish you mo preko na ye wish you mo preko pa yi Achormor in the making ye ko birthdays no eso Bible say enka no kra hema afọ adwuma ne say easy say ade ye be so ye cylinder na e de anwa na agum abusanti de adru so ne anwa ne so ye so na ayehye wa wodem eja aka no kafra nyezo see young quay wa mami names no Richmond send ba me na yeah on se na nanom ye say ye nyusu coal pot you say back gas easy my ni ntem amani simple ba nya budua agusu ade rubber ah de ba ha ebe yedwe nti ya manage we asa Richmond pa base ni hu kimena ya fa oh my mentia Papa Jake Franco Trading Enterprise ye chia ye pa order for chon ho na me hwe birthdays no na me wish you ha we ye manager happy birthday enkoma Sir Thomas our Republic Academy ka so akwantempo no eso ho ani Cooper and Trauma season 7 first runner up ne manager ni Bray Republic Academy well one kwala more talents e mo discover e bo mo nyame sure pa Sir Thomas such an amazing guy have a blast and then on Friday so the enye wugina mu happy
happy birthday. Why baby na hey. Na next year no na o de Jane bi beguma na ye channel because I fried anwa emu ye nham nti ehu hia ebia wo uyusu adwinwa na saa ne amane no na obechi mu kakra ne jele ne ginger aha ba we de e okay okay etino asemi de ka ebeto aso mra na aben aha we see actual process ndada into mra de na aben Papa Jake, big up yourself manager. Mwah. Good morning, Papa Jake or Franco Trading Enterprise. That's my big brother. And okay, was so enjoy Achormor. Maybe we'll do a Franco, maybe we'll do. See, enjoy your home ra. Yeah, ba. Where play the baby to watch on. But before you enjoy your home ra, you man, Achormor, Ghana man. Yeah, but